Rare sematur empuk kuaturan inggih sone mangkin lantur ceritayang titiang ide mahersi matur ring Bukpadan ide Sangyang Pasupatiya sedep lapan Ride empu kuduran rikala punike nganuten indik kado didik ramaning adur yen punika wiyati yen Ratu yang sasuna yen wiyakti sekadya sapunike palungguh Ratu nitah titiang wantah sairing tidak betara Tidakang ring pasikian titiang wantah para sida sairing titiang lungesuar maka cutat ring rahina sane mangkin puniki nenten jemale titiang cenwa wanengan sane mangkin titiang ngelungsur mapamida magi ratu titiang sane mangken nunas wecan palungguh Ratu dumugi sida titiang sane mangken nabdapang jagat bali dawak iku wenten kidang prapti kacarita ring kenyekane punika tanpa sangkan rare saged wenten sakidang sane rawuh medal saking telengin wana kiadang niaka polo mungguing kidang sane
para sida rauh kering ajeng idam pukuturan punika wiyak dipolos pisan. Nah, manyalempo ngaturang dewek ngararis kidange punika ngelempoh reng ajeng idem pukuturan sahe nyuk serahang raga rikalane punika empuk kotoran yang reng wangsit ida empu kuruturan uning ring sejeroning wangsit di kidang asa punika men punapi raris munga ida ngalantur idem pukuturan saha munggah iri kering tundun ikidang mareng kidang iku sida raresane mangken idem pukuturan ngelinggihin kidang nyujur mekadi jagat baline kidang nika rares mundut empuk kotoran inggih tan sipi garjitan ikidang sane mangken mundut anggan ide empu kuduran nah melae baca kadi angin ngalantur ikidang sane mangken saha melai becat pisan waluyo sekadi angin nah saged sampun prapta antuk becat pelai bikidang rares idem pukuturan rauh ring dije rauh idene mangkin nah reng apa sisian jawi wetan mangken kawen tenan idem pukuturan sareng kidang sampun reki rauh iri kering jawi sane wenten sane posisi kangin nah empuk kotoran dadon gelis ngelantur raris ide empu kuduran saha tedun saking tundun kidangne ya ngongsi segara wenten
kapu kakasih ngarare sidem pukuturan memargi ke tepining segara ngarare sirika para sida kacingaken kewentenan kapu-kapu. Wah